Posjetili smo filmski klub. Bojan Bošković zlatni u Čileu. Otvoren je konkurs za prijavljivanje na hakaton. Subota je veče. Predložit ćemo vam da pogledate neki dobar film, ali tek poslije vadade. Kada imamo slobodno vrijeme, važno je da znamo kako da ga kvalitetno iskoristimo. Na svjetskom prvenstvu u karateu za kadete, juniore i mlađe seniore u Čileu, Bojan Bošković osvojio je zlatnu medalju u Santiagu u kategoriji do 68 kg. Otvoren je konkurs za prijavljivanje na hakaton. Ovogodišnja tema je Hack for Good. Rok za prijavu je 17. novembar. Net Mission Academy nudi motivisanim pojedincima šansu da prošire svoje znanje o problemima rukovanja internetom. Riječ je o online sesijama dizajniranih kako bi mladi stekli znanje i vještine za diskusiju za učešće u internet politici. Učenici gimnazije Slobodan Škerović u Podgorici imaju klub u kojem obožavaju da provode vrijeme. Bude im zabavno, interesantno i uvijek drugačije. Pogledajte o čemu je riječ. Kada se čuje školsko zvono, vrata omladinskog kluba za njih ostaju otvorena. Srednjoškolci iz gimnazije Slobodan Škerović u Podgorici oživjeli su filmski klub i pokrenuli vršnjake da kvalitetno provode slobodno vrijeme. Uvijek ima mjesta za nove članove. Samo je potrebno malo više truda, malo više odlazaka na projekcije, slobode, kako bi neko kazao nešto, razgovarao o filmu, razgovarao inače sa nama, kako bi znali da neko želi da dođe na film, htio bi da napreduje u organizaciji kluba filma, kako bi to se nastavilo i sljedeće godine, i sljedeće godine, i sljedeće godine, i kako bi mi nas troje trenutno prepoznali kako dalje i da se klub iz godine godine poboljšava. Do sada su imali projekcije filmova svih žanrova, od klasika do novih filmova. Imali su diskusije, razgovore o raznim ostvarenjima i utvrdili da imaju zajedničku ljubav prema umjetnosti i kritičkoj misli. Večeras prikazujemo film Romana Polanskog Rozmarina beba. Pretendujemo da puštamo veliki dijapazon filmova sa najrazličitijim temama i još uvijek se nismo bavili ovakvim filmovima koji bi se mogli svrstati u horor i gledamo da pustimo uvijek da imamo ponešto za svakoga i onda je došao i red da pustimo nešto ovako. Pripremili su repertoar i za novembar. Klub filma će poslije 31. oktobra u novembru organizovati 8 filmskih projekcija, svake nedelje po 2 filma. Najvjerojatnije četvrtkom, u tom drugom terminu tokom nedelje će biti prikazivani italijanski filmovi. Četvrtkom italijanski, a utorkom će biti 2 filma Bergmana, jedan film Nikita Mihalkova, Crne oči i pretposlednji pobjednik Kanskog festivala, Square Ostlunda, isto švedskog režisera. Možda neko od njih poželi da se bavi filmom. Ko zna? Mladi ljudi, svaka čast na entuzijazmu. Nosim ti jabuku, rumenu mirisnu, nek ti uljepša dan, nek jutrom probudi, nek te razveseli. Jedini pravi predlog za film jeste onaj u kojem ćete uživati uz pravo društvo. Hvala na pažnji.